smo roditelji jednog dečaka koji boluje od duševne mišićne distrofije. Operacija je bila 27. marta, ispit je bio 9. maja. Ima vrlo malo vremena da nešto malo se pripremi za prijemni ispit koji je položio i sada ga čeka završni ispit u osnovnoj školi i posle toga ćemo objediniti i upisati se zvanično umetničku. Veoma je važno da deca, tako reći, juče, ne danas, danas je već kasno, sutra je još kasnije, da odu na lečenje i da prime ovu terapiju, jer ta terapija može zaustaviti progresiju. Progresija je u ovom trenutku kod Danka u jednoj uzlaznoj putanji, u smislu da svi mišići u organizmu slabe i dete može da postane zavisnik invalidskih kolica. I sama bolest je tako progresivna da se tu ne zaustavlja, nego i napreduje iz dana u dan. Mi smo do sada skupili $950.000 i toliko imamo na računu. Nedostajućih je nekih $550.000 i u ovom trenutku nam je veoma važno da to skupimo što pre. To je spasonosna terapija koja može da dovede do zaustavljanja dalje bolesti i same progresije, što nam je izuzetno važno. Ja verujem, evo iskreno kao roditelj, verujem da sigurno postoje načini da se i državne institucije i preduzeća kojima upravlja država, da mogu da smognu snage i da nađu način da pomognu Fondaciji Jedro, ne zbog nas roditelja, nismo tu bitni mi uopšte. Bitno su ova deca. Mi smo suočeni ne samo sa bolešću, nego i sa farmaceutskom kompanijom koja ne može više da nas čeka. I rekli su nam, ako ne skupimo uskoro novac, a to uskoro, to je veoma brzo, u ovom su trenutku pregovori sa tom kompanijom, mi možemo izgubiti priliku da narednih godinu dana moramo da budemo na stand-by-u. Ovdje imamo dečaki koji izgledaju ovako kako izgledaju pre godinu dana. Skoro godinu dana i malo jače. Ova deca više ne izgledaju na ovaj način. Sposobnosti koje su imali i motoričke funkcije koje su imali pre godinu dana, sada ih nemaju.